Patalo fatu telefono radio Samoa ile nei tai au, alo mai o talo lesa tofi. Wa whaopopo le tele o mua, ma ile wa mamawa i la tō lo sapalaina le makete o fua mua i totono New Zealand. A tono e amatane le tausanga fo, wa sau malia i lalo le tau ngata o fua mua. Tolu tesi wha miliona le tele o mua na wha mawina i le masino Februari o le tausanga nei, a o le uo i le tolu tesi valu miliona. Ma o le masino Januari le tausanga fo, e wha apeo le a whaopopo le isi se lau wafi. O se talafia lea pe a whaatusa le taungata o le fua mua o lo iei nei tono a New Zealand, o na ole le tele o le sapalai, talo mai le amatanga o le tausanga. Whaamaumaunga le vaenga o whaamaumaunga wailoa ai o le alava o lo o maualunga le tau o le fua mua. Ma o iu lai le pe ina matua i longo na taungata ai, whaasolo mai le taiminei. Mai le Egg Producers Federation o lo iei le whaamoemoenga o le whaaupopo mua ma le sapalai le maketi o le awhisoa soani le i le tau o le fua mua a o a ngai etuai i le lua a whelua wha. O le tausanga mua le nei o le alea iei ni meal hampers saunia le Salvation Army mo tangata New Zealand o lo o lato ngā lulue. Ona o le taunga tātele o le soifuanga o lo iai, wo whaiai ma le whaaiunga le Salvation Army, ma ua sauai le mai a whaalau i lo lana reporti le vaiaso nei, le State of Our Communities lua a whelua tolu, le o lo ta ua mai ai, le ngā whāti o le tau ufale, taunga tāmea ai, penisini, whaapea ma le tau o lo tutongi e tangata mo le elitise. O hampers nei, sa whai mea lo whai le Salvation Army tau sanga tā luai, i a ingo o lo iai la lato lisi, po i lato nei o lo lato ngā lulue whaatasi, ma e le tau ngō fie, lo na tu whaatasinga. E ui la waleini hampers, e le o tau fiei food parcels whaia e le Salvation Army, e pe ona masan iei la lato au nanga ma o lo iei le whaamoe moe, o le atang ma whai e tu i ei totonu nei mea lo whai titi o le kerisimasi. E la o whai ngō fia le Salvation Army lana whai unga o whai, ma ua moli mau mai ei fo i le to a te leo fōlinga fō uo o atu e mo o mia food parcels. To alua tina au ki lani wa ave leo, po i la ua nei na maua matu pepepa pepelo, ma ua mauai le mai a whaaulu o le te leo whai tionga tangata whai pisinisi puke koe. Fāsun ma le whātu pepepa ta i 5 tala, ma le 5 tu pepepa ta i 5 tala ua whaamaonia mai e leo, leana maua i tina nei. Mana mauai o whai eso enga whaatatau i se tasi o ta avalenga oi, leana sola ese mal pampensini, i East Tamaki e le tutongia. O le masino se tema leana tupuai, a o le vaiaso tāluai na mauai le ta avale lava le tasi i puke koe, ma mauai ma ila ua nei. I totono le ta avale le ngata na iei tu pepepa whai a whaasoli tū la fono nei, ai whaapei fo i mafuala au whaasaina, ma ua suia le laisene o le ta avalenga oi. Tolos fu maleiva, ma le tolos fu malelima tau sanga le mātutua i la ua wa mōlia, ma o lewa tutu la i lumo le whaamsinonga whae tū māloi puke koe. O lewa toi fo i Wellington e le palemia filfilia, Christopher Lexon, whaapele ta ita le Act David Seymour, ma e yeida tali tonunga, o lewa mausa lima lienga o leo singa o le whainga malo fōua New Zealand. Te ola se fulua na pōna tūlau ele wa alele na malangai Lexon, ma na iata ua se pō pisi, ma e whaau mai i le so, a tonu, e umane le neiva yaso wa mautu. Ai ele tofinga sui pale mia, o le wa mauti noe le ofia momo e aile sui ta ita e le National Nicola Willis, ma ua wha manino fo i Lexon, o le wha ai unga lava lea na iai, ai ele i o le taimino mai wha atasi e male New Zealand First wha pele Act, o na iele nau nau ta ingai tu ulewa noe ta ita i o pāti nei lato te tapena ina wha atasi le whainga malo. E o mai le taimi o tano le nei tae au, le ise tala mauti noe le sui pale mia pau o lea, e fōlinga mai o le toe taliu umo ta ita i wha pia sui o pāti na whono i au kilani, o se wha ai longa lea e le o toe mamau, sainia maa lienga o le isi whainga malo. Ma tala muli, au e leo le tino maliu o le tina i lona whale i le vina na po, i se tūlanga masalo mia, ma o leo ufaya nei so eso enga. Valos furu 5 tau sanga le matua o le soifu o le tina leo so eso ina nei lona maliu, ma talo mai ana po, wa wha au popo le whai numero o leo e leo ina lea vaengo le vin, a o wha solo pia so eso enga. Le isa isi tala mai le ofisa o leo e o mai le tau nei. O tala nala Radio Samoa, Manuele Aso.